Қайырлы ақшамлар, эфирде нәтиже программасы, студияда сіздердің мен Шевкет Аматуллаев селямлайым. Бүгін Асан Чапух сезонын TB блокына кечірілмек керек еді. Бұны адвокат Айдыр Азаматов хабар етті. Сонрайсы, оны Ахмеджет хастаханелерінден біріне йоллай біле екенлер. Сонке мәліматыны білмей кечен адвокат Айдыр Азаматов или бағландық. Айдыр бей, біз нәшсені, селям алейкум. Селям алейкум, Шевкет бей. Айдыр бей, әті білесіңіз ма, Асан ағаны бұл TB блокқа кечірділер ме, тедавиленов откеріле ме? Вы знаете, сегодня очень тяжелый день был в СИЗО, то есть по поводу попасть туда. Очень долго выводили других там заключенных, в том числе Асанага. Я с 9 утра был в СИЗО, до обеда я не попал, но мне удалось поговорить с временно исполняющим обязанностями начальника СИЗО, который мне пояснил, что от медицинского блока СИЗО поступило ходатайство о переводе его в медицинский блок медсанчасти. После чего я общался с начальником медицинской санитарной части СИЗО, который мне пояснил, я задал ему вопрос, что у него конкретно было, потому что визуально непонятно было, это инсульт или что-то другое. Я как медик не мог дать этому оценку. Он мне пояснил, что у него был гипертонический криз, высокое давление артериальное, и состояние здоровья у него, как бы улучшается, но еще непонятно. То есть на вопрос, был ли у него инсульт, он мне сказал, что они не наблюдали этого, но я как адвокат понимаю, что гипертонический криз, в принципе, он может дальше привести к инсульту, если ему не оказать квалифицированную медицинскую помощь и не лечить его от этого. Он мне потом сообщил, что после того, как... сегодня его должны были перевести. Это было... Я с ним общался где-то в 12 часов дня. Сегодня должны были его перевести в медблок. А после того, как его обследуют планово, если ничего не случится с ним, критического, то планово они должны были его перевести и переведут, как он мне сказал, на следующей неделе в одно из медицинских учреждений Симферополя. Он у меня попросил кое-какие документы, то есть это копия паспорта СНИЛС и ОМС, для того, чтобы, я так понимаю, оформить медицинские документы. К сожалению, после обеда нам также с другим адвокатом по этому же делу не удалось его увидеть. Мы попали в кабинет для свидания, однако уже заканчивался день, то есть рабочий день заканчивался, и нам сообщили, что не успеет его просто вывести и обратно завести в камеру, не считая еще времени, на которое, времени общения с ним. Поэтому, к сожалению, сегодня я не готов сказать, какое у него состояние, изменилось ли оно в лучшую сторону или наоборот оно ухудшилось. Будем пытаться завтра, а то и послезавтра к нему попасть и увидеть, в каком он состоянии. Но опять же и зададим вопрос по поводу, перевели его в медицинский блок или не перевели, к сотрудникам СИЗО. Пока такая ситуация у нас. Демек, СИЗО yolbaşçılığa керекли ярдам берілі деп айты. Асан ағандан көріш боламады, зоза айтмайды. Да, он мне сообщил, когда у Асанага произошел этот случай, я когда 7 числа с ним встречался, я увидел его, сразу же на следующий день утром пошел к начальнику, то есть к этому временно исполняющему обязанности. И он мне сказал, что после того, как я пришел 8 числа, была оказана ему помощь, что они не бездействовали, что его наблюдает врач при СИЗО. Врач при СИЗО это, конечно, хорошо, но у Асанага не головные боли или временное расстройство. Это очень опасное для жизни и здоровья заболевание, особенно в его возрасте. Поэтому мы требуем на сегодняшний день немедленной госпитализации Асанага в квалифицированное медицинское учреждение, чтобы ему оказали квалифицированную первую необходимую помощь.
Поэтому будут поданы ряд заявлений, соответственно, еще и жалобы будут у нас на бездействие в случае, если они никакие меры не предпримут. Вот такая ситуация. Çok sağ olun, yayınımızға қошылғаныңыз үшін сүйершілерімізге қатырлатам. Адвокат Айдыр Азаматов Асан Чапухның сағлығы ақында айтып берді. Кечкен hafta Асан Чапух СИЗОда ярамаған еді, оның сол тарафы çalışмай қалды. Асан Чапух ноябрьнің 23-інде Ахмеджетте яқаланған 4 қарымтатар жемаат эрбабындан бірі. Оларны түрк ватандашындан бұйық миқдарда пара талап етуде қабатлайлар. Қырымның işgalci yuqarı mahkemesi Сейтумер Сейтумеровның şikayet arızasını onu beklemей baktı. O Аққоршылайжы Рустем Камиловнен beraber mahkemege kelip oturuş bitken edi. Сейтумеровке mahkeme kararını poçta vasıtasымен yollamağa işandırdılar. Tahminlerге көре evelse alınған karar күчте қалған. Сейтумеровны та Қырым Украина незаретінде olğanı vaqt ictimai ağda yapқан yazısı için 2000 rublenен cezalаған ediler. Был пропущен срок исковой давности. То есть не могли привлекать человека по истечении 3 лет. С 2013 года прошло 4 года. Вот. Срок исковой давности пропущен. То есть налицо факт опять-таки преследования и неправильного отношения к крымским татарам. В российских судах есть такое полномочие заключать судебные решения по, скажем, каким-то правонарушениям, которые были совершены в другой стране, то я хотел спросить у судьи, есть ли возможность тогда в российском суде наказать тех, кто в 1944 году депортировал крымских татар. Қырымның юқары mahkemesi Владимир Балухны evapsından azat etmege razı olmadı. O en az fevralının 1-ne kadar evini terk etmege hakkı yok. Ukrayna faali Vladimir Baluh SIZOda aman 1 yıl yatıp dekabrının 1-den başlap evapsına geçirildi. Yarın Baluhның davasını Ақшайық rayon mahkemesi bakacak. FSB evinde patron ve patlav haletini saklağanı da qabatlay. Baluh işgilden son azbarında Ukrayna bayrağını tıklegen edi. Bundan son onu takip etip başladılar. Avgust ayında mahkeme Baluhқа 3 yıl ve 7 ay hapis cezasını berdi. Lakin davanı tekrar bakılmasına yollagan ediler. ФСБ Русия президент вазифесіне намзет олған Ксения Собчакның Қырым бойынша бейанатыны тешкіріп сепаратизм алиментлеріні тапмаған. О кеченлер өткерілген матбуат конференция девамында Қырым Украина территориясы олғаныны білдірген еді. Қырым işgalindен сон Русияда жинай кодекс деңіштірілді. Оңа көре Қырым Украина территориясы дегенлеріні Русия бүтінлігіні бозмаға шағырғылар япқан деп тақып етелер. Бұл мадде бойынша Қырымда Николай Семенави Илми Умеров мәкім етілді. Сулейман Кадыровның mahkeme davası Шымды кефе mahkemesінде бақыла. С точки зрения международного права Крым украинский. Точно. Дальше давайте разговаривать. Мы нарушили наше слово. Мы нарушили Будапештский меморандум 1994 года. Саяси мабуслерінің ақрабасы өз яқынларына деңіштіруф жетвелінде көрмеге істей олар мектупнен Украина президентіне мұражат еттілер. Құрышов кечіріп, яқынлары тез вақытта азат етілмесіні талап етелер. 60-тан зияде Украина ватандашыны тежауыз мемлекеті Русия, Биязрусия ве Қырымда есір оларақ тұта. Мабуслерінің сой соплары мабуслер денішуф жетвелінде өз яқынларыны көрмеге инаналар. Олар топланып Украина президенті Петр Порошенкоға мектеп yolладылар. Олардың теклифлерінден бірі мабуслер іші бойынша векалетліні тәйінлемектір. Та до нас надходить суперечлива і неповна інформація стосовно процесу визволення заручників, які перебувають в Росії та окупованому Криму. Ми достеменно не розуміємо, чи включені наші рідні до списку на обмін, та чи є перспектива потрапити до цього переліку. Евгений Пановның ағасы да Игорь Котелянец Кремльнің мабуслері азат етілігі іші бойынша месулиетіні тәйінлемеге талап ете. Оны ФСБ Қырымда сан кемі диверсия еткенінде қабатлай. Игорьның білдіргеніне көре мабуслерінің ішінен тек президентінің оғрашмасы ярдым етер. Оның фикірінше Путин башқа бір кімсені денлемес.
Нам головне, щоб держава, в принципі, систематично займалася цим питанням. Наразі нема такої людини уповноваженої, яка би від держави займалася, як, наприклад, уповноважений з питань мирного врегулювання Ірина Геращенко. І, по суті, зараз єдина така людина – це президент України. Ми дуже сподіваємося, що він нас почує. Азды весағылығы зайыфлашты. Бөле сөзлерінен Алексей Стагниянын өмір арқадашы өз ақайы бойынша тариф ете. Ақяр шерінің Сакинаны ишғалжелер Украин мақсус қызметінен бағында қабатлайлар. О вақыт о өз 11 yaşındaki сақатлы қызыны бақайды. Енді бір елдан зияде қызы бабасы қайда олғаныны сорай. Мабыстың өмір арқадашы оның ақайы евге қайтажағы бойынша үмітіні президенттен талап ете. Мы верим, что президент наконец-то скажет, кто занимается нашими родными, как с продвижением, с освобождением, участвует в переговорном процессе. Именно речь идет о наших родных или не идет. Мабыслерінің ишлері бойынша малюматыны тертіпке кетірмек үшін рисалені тертіп еттілер. Бұл рисалерде мабыслер ақында малюмат yazıла. Бұндан да ғайры украинлілер тарафындан инсанлар Русия ве Бияз Русияге бармамаға теклифлеріні нумайыш етіле. Аққұрчалайжы тешкілетларының білдіргеніне көре шындыки күнге Қырым ве Русия территориясында рейне оларақ 60 инсан болынмақта. Дарина Иванютенко, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Русия еті Европа Шурасының парламент ассамблеясына қайтарылмамасы талабынен Меджлис ресми мұражатнаме еулады. Оны Меджлис рейсінің муавина Ақтемчейго Страсбургта болуынар екен сеслендірді. Ақтемчейго Европа Шурасының баш кәтебі Турбиерін Яглан тіледе көрішіп, Меджлис позициясыны аңлатты. Я сказал, что поощрение действий государства-террориста на территории Украины, которое убивает каждый день тысячи людей, которые издеваются в Крыму над нашими соотечественниками и гражданами Украины других национальностей, приведет к тому, что это поощрение способствовать будет дальнейшим ужасам, творимым на оккупированной территории. Я удивился, что там сидели и с российской стороны. Не было абсолютно реакции. Меджлис рейсі Рифат Чубаров қайдеткеніне көре Кремль кележек сене өз векілеріні Европа Шурасынан парламент ассамблеясына қайтармақ үшін Европа саясетчілеріне бұйық басқы япа. Поки що Росія не зможе повернутися паре, не буде цього. І тут вагома така, знаєте, вагомий внесок із нашої кримсько-татарської сторони. Бо кримсько-татарська тема, проблема зараз Криму, стан кримсько-татарського народу, він на такій постійній увазі міжнародних таких майданчиків і організацій. Русияге қаршы санкцияларының ұзатылмаса Европа бірлігі саммитінде бақылажақтыр. Бұны Европа Шурасының президенті Дональд Туск білдірді. Европа бірлігінің 2 күнлік саммиті ярын Брюксельде башлана. Туск айтқанына көре саммитте Алмания канцлері Ангела Меркель ве Франкистан президенті Эммануэль Макрон Минск анlaşmaları riayet етілмесі аққанда есебат бережектілер. Ондан соң Европа бірлігінің саммит іштиракчылары Кремльге қаршы иқтисади санкцияларының ұзатылмасына музакире етежектір. Олар 3 ел евелсі Русияның Қырым ишғаліве Донбастаки женг себебінден көрсетілген еді. Қырым татарларға қаршы олған басқаны ве ишғалжы әкеметінің япқанларына Киевде музакире еттілер. Украинадаки Америка евінде умми инсан ақлары биянатнамесінің 70 жылығы мұнасебетінің иліктет бір өткерілді. Мерасимге Қырым татарларының лидері Мустафа Джемилев Меджлис рейсінің муавинлері Ақтемчейгоз ве Илми Умеров давет етілді. Тінтув, қачыров, апыз жезалары ве қайнавлар. Кремль Қырым ишғалінен разы олмағанларға қаршы бойлы тедбірлер алып бара. Бұл ақта Америка Бірлескен Девлеттерінің Украина елшісі Мария Иванович Америка евінде өз шығышында білдірді. Анда Бірлескен Миллетлер Баш Ассамблеясының умуми инсан ақлары бияннамесінің 70 жылығына бағышланған мерасим олып кетті. Российские спецслужбы развернули широкомасштабную кампанию запугивания для подавления любого несогласия с оккупацией. Их тактика включает убийства, похищения, нападения, исчезновения.
Америка evine davet etilgen musafirler sırasında Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemilov, meclis reisinin muavinleri Ilmi Umerov ve Ahtem Çeygöz da barıda. Uçuda sessima büs olğanıda onlar eminler Kırımdaki vaziyet ancak Kırım Ukraynaga qaytkan soň deňişe bile. Мы за несколько лет до оккупации шутили, что при Украине нам не светит сидеть в тюрьме, вот быть тем таким вот показательным борцом, как Мустафа Ага, потому что нас не посадят. И 10 декабря мы каждый год выходили и говорили о таких правах, как на землю, за язык, о чем мы сейчас говорим в Крыму. Kimse kanunsuz hapse alınamaz, yakalanamaz ya da kovulamaz. Bu sözler umumi insan hakları beyannamesinin 9. maddesine aittir. Lakin onu ve halkara vesikada qayd etilgen bir sıra diğer akna Kırım işgalcileri muntazam surette boza. Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Cemilov emin ki vaziyetini ancak Kırım Yarımadasının azat etilmesi deňiştire bile. Нужно последовательно и масштабно везде информировать людей о том, что в каком состоянии оказался народ в оккупированном Крыму. Люди должны понимать, что у жителей Крыма в условиях оккупации нет будущего, не только у крымских татар. Mustafa Cemilov, Ahtem Çeygöz ve Ilmi Umerov Kırım Ukraynaga qaytsın dep dünya topluluğunu Rusiyaga qarşı basqını toxtatmamaga çağıralar. Birleşken Milletler Monitoring Missiyasının malumatına göre soňky 3 ay içinde işgal altındaki Yarımadada Rusiya hukuk koruyucuları 50'ge yakın Kırım Tatarını tuttu. Oksana Gutsel, Asan Eminov, Zaman, ATR. Вашингтон işgal etilgen Kırım meselesine qaytmaga istey. Bunu Amerika Birleşken Devletleri'nin baş katibi Rex Tillerson bildirdi. O al-hazırda Donbass'taki cenk toxtatılması meselesi muhim olğanını qayd etdi. Lakin Amerika Rusiyanın Ukrayna istilasına razı olmayacak. Rex Tillerson'ın aytqanına göre Amerika hakimiyeti Ukrayna toprak bütünlüğüne gayrıdan tiklensin dep elinden kelgenini yapacaktır. We will return to the issue of Crimea. Ми повернемося до питання Криму. Я знаю, що президент Путін дав зрозуміти, що це обговорюватися за столом переговорів не буде. У якийсь момент буде, але зараз ми повинні зупинити насильство на сході України. Хайынлеріні mahkemege Kırım prokuraturası akıyarlı депутат Иван Ермаковны хайынлікте қабатлап açılған davаны mahkemege yolladı. İşgalden evvel o şehir şurasının депутаты еді 2014 sene Rusiya işgaline qol tuttu. Ермаковны 15 yılға kadar azatlıqtan marum ete bileler. 3 yıl devamında Kırım prokuraturası mahkemege 100'den ziyade Kırımlı hayın депутат ve memurlarga cinayet dava başlatıp, ularını mahkemege yolladı. Вказана особа винувачується слідством, зокрема прокуратурою, в тому, що на початку 2014 року вона голосувала за ряд рішень, які створювали хибне правове підґрунтя, яке призвело до тимчасової окупації півострова Крим. Наталья Поклонская арби jinayetçi olarak mahkum etilmeli. Bu vaqta Kırım prokurorı Gündüz Mamedov aytdı. Onun bildirgenine göre Kırım işgali vaqtında sözde baş prokuror olğan Наталья Поклонскаяның yapqanları arbi jinayet olarak tanılmalı. Poklonskaya insan haklarını boza edi dey. Gündüz Mamedov tezden onun hareketlerini kıymet kesecegini vade etti. Наталья Поклонская esas Ukraynada gıyabi şekilde mahkum edilecek. Свыше 100 обвинительных актов на сегодняшний день находятся в суде через механизм заочного обвинения. Наиболее известная Поклонская. Да? Поклонская генеральная, но мы тоже эпизод у нас тоже имеется. То, что сделала она, раз уже разговор зашел о ней, то ее действие надо квалифицировать как-никак по-другому, как военное преступление. İşgal olunған Kırımda insanlar pensiya alamı yok mu meselesini öğrenmek için Ukrayna Nefaka Fondu Rusiya organlarına Ukrayna nefakacılarının bağlı malumat bereyken. Bunda Ukrayna Helsinki birliginin adliyecileri Emin Cenk ve işgal vaxtında böyle işbirlik olmamak gerek deyler. Nefaka Fondunda ise işgalci devletinin işbirlik etmegenlerini bildirirler. Це є торгівля суверенітетом. Це є часткове визнання юрисдикції РФ в обмін на невеличку економію бюджетних коштів. Мені здається, що ця ціна є невиправданою і
на мій погляд, ця економія не варта того, щоб казати людям, учасникам АТО в очі, за даними ФСБ Республіки Крим, вам сплачено пенсію по кінець 2015 року. Чи варто це того? Росія є відповідальною в даному випадку за цю агресію. Через те у нас на даний час існує дві угоди СНД 92-го року, які не скасовані. При переїзді пенсіонера виплата пенсії виплачується однією стороною, тобто може виплачуватися лише одна пенсія, або там, або тут. І ми на даний час, коли до нас приїжджають пенсіонери, направляємо запити до Російської Федерації і отримуємо відповіді щодо отримання пенсії саме з цих органів. Різноманітні звернення, вони можуть, знаєте, створити у тієї сторони, з країни-агресора, ілюзію свого такого правління на наших територіях, а у міжнародних секторах можуть створити розуміння того, що якась відбувається ерозія суверенітету України. Звикання йде, цього не треба, не можна допускати. Венециан комиссиясының нәтижелеріне бақмадан Украина тәсіл қанунына деңішмелер кірсетмейджек. Бұл ақта Украина тәсілве илем назиры Лилия Гриневич білдірді. Тәсіл реформасына көре 2020 сенелден башлап, азлық олған халқлар темсілжілері ана тілінде тек башланғыч сыныфларында тәсіл алып олажақ. 5-ші сыныфтан башлап есе тәсіл тек Украин тілінде алынажақтыр. Аз олған халқлар тілі есе дерскібі ұгренілежектір. Назир айтқанына көре қырым-татарлары тамыр халық оларақ танылғаны үшін бұл реформа қырым-татар талебелеріне алақасы олмайжақ. Ми не будемо вносити жодних змін до статті 7 Закону про освіту. Фактично, з рекомендацій Венеційської комісії випливає лише те, що необхідно подовжити період перехідний. Особливо це актуально для тих національних меншин, для яких вивчення української мови є складним. Наприклад, для меншин з інших мовних груп – угорської чи румунської. Для корінних народів, які не мають власної держави, і немає жодної держави, крім України, яка може розвивати їхню мову, а це в нашому випадку кримські татари, ми передбачаємо можливість викладання рідною мовою всіх предметів. Хочу до слова сказати, що сьогодні кримські татари з охотою вивчають значну частину предметів саме українською мовою, але ми зобов'язуємося розвивати термінологічний апарат також їхньої рідної мови. Коли діти приходять у школу національної меншини, починають навчатися там своєю мовою меншини, але при цьому вже вивчають українську мову. З кожним роком предметів української мови збільшується. Те саме продовжується в середній школі. І якраз на завершення цієї середньої школи завершувати цей перехідний етап. Түркияда әжеле шекілде топлашқан ислам ішбірлігі девлетлерінің саммиті Шарқи Қудысына Филистин пайтақты оларақ таныды. Мұсылман девлетлерінің темсілжелері Дональд Трамп Қудысына Израиль пайтақты оларақ таныған қарарына насыл мұзакер еткенлері біздің левқамызды. Эрдоган бүтін дүнияны Қудысны Филистин пайтақты оларақ танымаға чағыра. Бөле сөзлерінен Түркия президенті Стамбулдаки ислам ішбірлігі девлетлері лидерлерінің әжеле саммит топлашуыны башлады. Бөле қарарыны о Дональд Трамп Қудысны Израиль пайтақты оларақ танығаны үшін теклиф етті. Дональд Трампының теклифіні Реджеп Тайып Эрдоган қанунсыз ве провокацион деп адландырып, оны рет етмеге чағырды. Ислам девлетлері ішбірлігі тешкілатларының рейсі Израильге де өз narazılığını seslendirdi. İsrail bir işgal devletidir. Bunun yanında İsrail aynı zamanda bir terör devletidir. Henüz Filistin devletini tanımamış olan ülkelerin artık bu önemli adımı atmaları bölgede aklı selimi ve adaleti ayakta tutacak bir dengenin sağlanabilmesi bakımından şarttır. İşgal edenle İşgal edilen arasında tarafsız kalmak, zulme destek vermektir. Türkiye devleti bütün dünyanı Filistin'i 1967 senesi belgilengen sınırlardan tanılmasını ve Filistin'in paytaxtı Şarkı Kudüs'ta olması için küreşmege çağırdı. Bugün yapılacak olan olağanüstü zirve İslam ümmetinin mücadele azmini gösterecek. Bu davayı, bu bayrağı hep beraber daha ileriye birlikte taşıyacağız.
İslam İşbirliği Devletlerinin acile sammitinde 57 Müslüman devletinin temsilcileri iştirak etti. Onlar arasında Filistin lideri Mahmud Abbas da var. Onun sözlerine göre Trump'ın sözlerinden son Filistin cemaati Amerika Birleşik Devletleri yakın şarktaki barıştırıcı rolüne inanmay. Рішення американського президента – це найтяжчий злочин і подарунок сіоністському руху. Це безпрецедентне Єрусалимом, наче це місто – його власність. Malum olğanı gibi Donald Trump dekabrın 6'sında Amerika elçixanasını Kudus'a geçirmege teklif etti. Böyle etti bu şehrini İsrail'in paytaxtı gibi tanıdı. Böyle karardan son dünyanın çeşit koşullarında narazılık aksiyalar başlandı. Riyana Aliyeva, Zaman, ATR. Bu da kada netice programması sonuna keldi. Hepinizge hayırlı akşamlar tileyim. Daima ATR ile olunuz. Koruş kenji.